Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, sekarang kita mau belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang kita kembali lagi ke materi. Kita akan belajar kosakata bahasa Inggris. Perhatikan Bapak yang ganteng ini. Perhatikan. Nah, sekarang kita lanjut nih ya. Ada kata ini di sini nih. B. Coba. B. Kamu. Ini apa nih? Nih. B. Bukan B, bakal bahasa Inggris. Bay. Bay. Iya. Bay. Bagus. Kita mau menggunakan kata bygone, benda ya A benda. few moments later. What the fuck? One hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time card. A. Gay. O. N. Bygone. Bagong. To infinity and beyond! Bukan bagong. Bygone. Bagong. Bukan. Bye. Gone. Bagong. Ya bagong. What the fuck? B. Ulu. View meme. Jauh nih. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Biru. Oh, biru.